Kulukutu siyanibingelela eSouth Africa lo bingelelayo ngospokwe sendiya la uThobothini into ebengithi mhlawumbe njengoba ngibingelela nje ufuna ukuthi ngidlulise noma ke ngiyazisa abantu ababukela le channel yasemkhanya kude ehamba phambili uspokwe sendiya indoda ephethe ubuthakathi kakhulu noma ngabe ufuna sithakathe ngani kodwa nje uma uzoza sihlale phansi sikhiphelane imfihlo leyo ngabe ukuthi ke namhlanje uspokwe sendiya ufuna ukutshela abantu mayelana nalo uphondo engiluphethe uphondo lwezilwane uphondo lwezizwe lo engiluphethe la mntaka baba ngiphethe uphondo lwezizwe izizwe ke sinazo la ekhaya zihlukene kaningi ngangokuthi sinazo ngisho nalezi zalabo abantu abathi bona bagijima esontweni bafuna ukuprofeta babiza amagama abantu njengoba nje kunabantu abathi ubuprofeti buyinto engekho thina la ekhaya sibazi njengento ekhona siliphethe ke lolu phondo nalo nje ngiluphethe balibuka abantu lolu phondo lolu lugcwele izizwe phakathi uphondo lwezizwe lolu abaprofeti abafuna kuba abaprofeti abafuna izizwe ukuthi zibalandele abathandiweyo babo ngoba lesizwe sethu iphinde sibe isikhafulo phinde futhi lesizwe sethu zibe security zikwazi ukugada ngabe isekhaya ngabe isesitolo lezi sizwe ziyagada ziphinde futhi lezizwe zikutshele mangabe kukhona inkinga especially kubantu asuke belandelwa ngabantu kusho ukuthi yimpi leyo zikwazi ukutshela ukuthi no suka manje la kukhona umuntu ozofika ezokudubula suka manje la khona umuntu ozofika ezokushaya okanye suka manje la khona umuntu ozofika azokwenza utho olubi kanje yizo ke silandela ngazo nomkhondo makuthiwa khona umuntu ontshotshelwe yizo futhi esilandela ngazo umkhondo makuthiwa khona umuntu obulela umuntu nasethuneni siyakwazi ukucupha ngazo uma umuntu wakini ebulewe wangazi ukuthi ubani ombulele kodwa nje kakhulu abaprofeti ngicela bangithinte nabafuna ukuba ngabaprofeti nalabo abanababandla bangithinte nalabo abahanjelwe ngabantu abangithinte nalabo abantshontshelwa bangithinte abangithinte kule number yami ethi 0729546709 lezi zizwe zikhona la ekhaya ngeke sibalule ukuthi malini kodwa esizokutshela khona ukuthi angeke uhambe ulambatha mntaka baba la ekhaya siyabonga kakhulu.